Bivši zadrugar Dejan Dragojević mesec dana uživa u vezi sa atraktivnom crnkom, nakon što ga je bivša devojka Aleksandra Nikolić prevarila u realitiju. Dejan je prvo krio devojku sa kojom je u vezi, te je na svom Instagramu objavljivao samo fotografije na kojoj se vidi njena kosa. Međutim, za doček srpske nove godine pojavio se sa svojom izabranicom u jednom prestoničkom klubu gde su se sve vreme grlili i ljubili. Iako Dragojević i dalje krije njen identitet, naša ekipa saznala je da je reč o 20-godišnjoj Jovani iz Gornjeg Milanovca. Inače, ona živi u Beogradu i radi kao frizerka u salonu Adama Adaktara. Jovana nema mnogo pratioca na Instagramu, međutim itekako objavljuje atraktivne fotografije. Mnogi komentarišu da je Jovana sušta suprotnost u odnosu na Dejanovu bivšu ženu, Dalilu Dragojević, kao i na Aleksandru Nikolić. Dragojević je sada otkrio nove detalje veze sa atraktivnom crnkom koju je upoznao u izlasku. Naše upoznavanje je jako čudno i simpatično, pogotovo naš prvi susret. Nekako je sve kliknulo na prvu i odmah smo se skontali da je to. Mesec dana smo u vezi, a imam osjećaj kao da je 10 godina, toliko je opušteno. Prelepo i totalno neverovatno da ovako nešto postoji. Pogotovo ona stvarno je kao stvorena za mene, priznao je Dejan. Ja sam zaljubljen, planiram da kad se razvedem da se ponovo oženim. Devojka je prijavljena, radni staž radi, nema internet. Ta devojka je iz Beograda, nije poznata javnosti, niti prati reality, niti čita, što je meni najbitnije, niti je interesuje moja slika u medijima. Upoznala je moju dušu i srce, pričao je on o Jovani.